Tested mic 1212 Moson for my dear what two bottle the general aka social media president aka political general aka Kumasi mayor. Or first time now best subscribe to my YouTube channel no leave you comment now I share na 1 million notification bell so say be anytime bia to drop video obenya notification ko ha kama papa share to say dwuma media abofo bia da Roma and I'm to be the bro dan nyina kemesa stabi ka boafo no odi ne dwuma nyina wo lotom o afranchu bonkom junction wo ye loto seller na wo page agent na ya dwuma twa koma kemesa stabi ono na udi billions of cities kra onye agenta osiesie ozi agent bo ha sellers ne yedi o mo no so odani mba na osiesie because of so betwe scan kemesa ntesa obetpie na obetwe billions of cities ne nyina mo ani kemesa stabi akachi na sellers so kusi casual so edini dwuma de nyina o fashion o pamontade o pamane memantade o batma masala chidan wa ko na for material ko uni bi so akukusika zo abema material obe pam na ebo no to da form kole ko na kusika zo pam bi ma na se so ope bia da mo so madwo o mpetwe ka mpede de bia o mpe mosque se benya no o mpe sa so benya no ko da prestige court e wo ko be new side junction ko da ona asumwie mra ma eno eye prestige court akachi na share to say Rogers Beauty Palace so di ne juma de nyina wo ma be obabe makeups obabe acrylic obabe washing enye Rogers Beauty Palace ato atwene o afrancho one seche wo bang ne din hwe ni mu unse wotomoto hu media video reactions na me ye ene be video upon video je go first video of fire oja odasu din semunu fire oja me ka se me kire wo wanya ba be shenko mo anu apa ja mo se me jan semunu obi dey more time obi need dan kura no watima kana dwan acho because wo ofe na ba mpanyifa ka jese fia ba na yedie nya na okoko ode wa no koto enkom se futem ma ke medi watem ye ko video fire oja wo se di mu asem na fire ye on time pa o ye ko bless sie kwasiampani bia wonim nyansa ne dem curtains kula ebon ne dem tantantan ne curtains e woni dem te se pleko bi dem e be ka cho se nyankopon ni wa na waka tell say we jimifo nyame ni wa afedi wo hu se nyame wo ho afei wo nyankopon approve a che o me say nyankopon wo ho me pa cho mo fa nchame me di nyame de sere mo me ndi ameka me buade pa be mo ma me nkasa woni ndi nkofo aye me woni matema nkofo di me wo nyame akasa me se efi na ekọ se wojejentue bi wojejentue bi o klaman bi fire oje se obi dey more time se obi ni dan ni bi kura se obi nya obia se obi hunya fe se obi ni kapre kro betima di watam because wakwedi kwatasem ye nyina ete se da be no be afafo ni di wo fire oje atam da be no be better social media na so odi watam without no reasons mama ye ka chen kofu bi se enkola na ye social media na so no enye nya na ejimi o se bi ejimi enye nya na ejimi enye nya na fa afon so na di obi atam muntie ni ye se bi ejimi amon se amafo social media o ma jimi enye nya na ejimi ye ba ha nya na o ye ba social media na so nye ne enti ye nya videos sa kwa ye be video na ye hu de asie fa oja wo na ye be bo Ghana Blaster be bo no akose wonkom and then come to afum because on come na ocean o say a match against Egypt could lose team more say the player also team more say the player na make 2 goals. Are you serious? O say any water o say ka ywenche na da we hwan o yankopon fa yo jama make asem kiro unya fom social media na so nko ade no matter your status no matter who you are nkola ba be gina so afena obi dem obi ade dem nyefe obi a wa yesi obi a yesi me didi watam jai fire jajai akukudam kora yedi o matam akukudam yedi o matam o apiso ade na how eni emiano on pese bedi watam de emiano e meje nkom bia o ha biem masa Ghana Blaster na yebi akoma on fire jasa oni ma meka cho Ghana Blaster na yebi akoma obi betim no ko Ghana Blaster onya agudie because odo the support team no massive ebi kro odo the support team na massive che won fire o ya na o gina o hyenkom no masa your fans ribo ha akoma na o de call in support no anya agudi o beti mo bossum o Blaster no ho because ni abre me ma ko videos upon videos o reactions amafo o mo pitch so akoma de mo bufu aba anya agudi
That's to tell you say I'm for the Ghana Blaster anya gudi. I'm for co in support. I'm calling all out. No be Jimmy o men kan kire no. Ayo jai. Na players ne kura boys ne poma boom. Na wo so for atenja odi ngwasem. Players no mbobo na Blaster no. I'm for poma boom. I'm for near bread to say I'm for players ne combo Blaster na boom. Na nya fire oja akosem komo ansi so. Ah. Da be na we no ti kromo obi didi watam apisu da. Wotu waso dem na mbeka Ghana Blaster no. Asem da be na obi didi watam da. Oso hu se wiase no bibia koka papa anye jere de. Wa na wode bibia koka papa na yede de gu osuma abedo yede de wa. Na ga sa ko sen kom no na ka ba mu ka fans ne ka onye. Fa oje se ka kom se na ba mu ka fans no ka onye fans no. Na fans na nya mama na se atamidia mama je. Masa utimi nya obi ahwe ena de obi ka che obi deserve so ka che because obe to afom. Kobusa obi nimu kobusa owusu bempam kobusa ayi e friend say obo fom na kobusa ayi e friend say baruko bi mu omu sankom na fom pa ye be gina omu so mu manim dina omo pa on say Ghana Blaster match baruko bi be shankom on say reven owusu bempam be shankom on say ayi e friend say obo fo be shankom owusu bi nimu be shankom omu nyina omu suye nyansa ade o fa na obanti ade ye say that's oh ye bi ama fo be ye o ye na kura chance o fa o jajajajai obi ni mo be display kromo opambo mo omo be display mo be hyenko makase na nya wo fa yo je so fa yo je no nya we afa na obantu de ye o mensem no na de obetian fa yo ja afa na oba industry ntu de ye okokoti sem na de obetian because sabi mo asem ni mfreni ma asem na wodi no na naka okoshe nkom na fumi we naka oba na ka oba yesem ma wa sell upon so wa shem come na fun nyina wa sell ya bi didi atem he fa yo ja ama fon suro we saawo fa yo ja de usuro no obi suro tieni ye de ubu no obi mu de ofere no obi fere enti hunu se asemba obi a wo de ba be ka kire wo say yo church members in the suro excuse me say yo church members in the suro obi onyo church member to onfa ho kura wo ya bi obi o ma wa sore da obi o nshi akwa da nti on fa ho no de obetima ni bia de obetima ni bia nkan da dweno onya se okana sama okana dwa kire obeka kire o enti men ko e mistake fa yo ya we mistake ono akofa anungase we ono akopo anungase ono akose ho kom see the way you were talking, you say you were a man of God, or a prophet. Now a prophet no wa sama to afoma o se me answer o se obi are dem more time obi oni ka precord ka na adwa kire a social leader no so no u ko hu obi fie ko hu de obi ye kra o ka asem o ka na adwa kire you be shocked obi o say de bia o maniska obi o ka go sia ni feel that we just ka de bia o maniska but sani pay o te ka na adwa kire o e ka kire o yon ko fubu o ko hu comment asem o ka kire no a se o sia no one o say de bia ka kire niska so be ka na adwa kire nko ba bia e social media fayo ja jai on be say be say ba so in different way jai de o chire kwa na o she mu bisi abufuo ye mu bisi na ye wa koma chen no eye tan kra big man jai untimi nya obi ahwe because obeto afom obedwam eh na ka sa oba be shen kom no obedwam no na o ka sa mama e de ho be chew fayo jai na yo ka ire atofo mama ire atofo we atofo buo atofo buo so obi anya ahwe obi akara dwekra che da ma atofo buo ana oda so to na we otutu ayampia yeah ana na ka so bisuru ya obi ansuru edeni e wato moto de general ke social media preke komase meweke political general o first time nia subscribe to YouTube channel, leave your comment and share channel sa bofo bi na den nwan betra mo so masene ke mesa ka hon kusi casual sha hon Rogers Beauty Palace ka hon sana eye prestige court account ya ko second video yan comment sie adai na mani pare hosa wa muhe baba sadiki she wa utimi se bloki ha ta chiman nya no mu buko nya o nyina everyday o sadika frawati na we sadika dams akomo ade do blaster la tin to obetima ukura ya ma fo bi o do Ghana Blaster na hu he big man jai because over baba sadika ojina Adams ojina we no or not Ghana Blaster you will see this kind of reactions. You get it? Now where that can come bodu na me humba ku bi na wa ban no to stance do say why shocked
Wa na anyo say say na hu ne besi. Hey Ghana players no, Ghana Blaster players no. Mama ne nyam say ya bobo ge ye krom fo de bia ko bobo me di atab de bia krom fo de. Aya mo hwe odo a ye de mamu. En na wo say ya na mo dwene ho. Mo the lover Ghana Blaster supporters the Ghana Blaster team no. Na munya ensam keka bia keka. Because uhwe the rate baba wo betima fenti wo no kwere won dem ko betima fenti. The papa ye me sin ram ko mete dem madane bodani. Kasasa. Me kasasa because it doesn't make sense what say 2 goals atie obi. Nipa ni hye bi o. Na ye bobo no na all of a sudden me say me fa ha ba ha o. Me ni me hwebo no na me say me fa ha ba ha. Me ba ya 2-2. How? Man so ran ko ba bia o. Me hwebo ni si ya na me say o. Me fa ha ba ha. Me fa ha ba ha 2-2. How? Na me kwa na me say dem me modam. Me say no me bodam o me dan mu o. Me dan keto nim no. Me bodam. Me kasa sa. Me timi ni ayi fridge kura kasa bra. Ti ma sem yo. Ti boy ti wotimi clear. Ti boy me ne fridge edin come because of say me ya bodam o me dan mu o. Ade ni nyan ko mara eye Ghana Blaster. Me say hwe okọ video ni bi hwe de baba sade onye wu okro be wu. It tells you say when you heartbreak or background na eri say ka odi say ka bibi say enhye sa. Ade no mama for adana bodam for mo dem because some kwa na Ghana Blaster match obeda ni bodani because ade na esie ni ntiase ni so wo fa ha ba na be na 2-2 ball ni so wa she 2-0 ni so wa pon awie o aka 6 minutes kra me apon awie o na so wo fa ha ba o ba ya 2-2 na o madam eno Ghana Blaster see Ghana Blaster players say na yanka ye mi anu na ka enkwada din because say ye ma me mo na ebo Ghana Blaster ye nwem na bo Ghana Blaster ye ofa minti we ne di o mata we ne yanka we ankyere ye dabi ye ne say ye me kura no me kura say me na bo Ghana Blaster kwa nka munyina me so ade me fa ha ba 2-0 me nim say me be Germany ye ne Mozambique kwa de nye team me nim say abogu no na o e fa say okobo championship group of them Kevedo Egypt everybody Egypt kwa na strong team na Mozambique na why be so we no want to man qualify Ghana Blaster man qualify free Mozambique team Kevedo Egypt and no Ghana more man qualify you call yourself we have Ghana Blaster team and you know you call out to call support you know you can mama yanka you create another video Salisu Mohammed catch football players and I say catch journalists and say ye nyai Ghana men fans say ben for mo protect Ghana Blaster team mo nyai fans na defender so who dey on field o nyen to kwase pupu ya anka mo ko ne ke mam gloves ke mam kintisa mo fan konko bobo no se ba se ye be kunto kwa ke anka ya mam kintisa mo fura fan konko anko bobo ye fa ke din ko kunto kwa ko bobo ko jira bo obi anka sa wasan obi abu afutu obi apa me be ka kire mu asema na wo no tie nya wo na boys na omunti Ghana be pono ye de o taxpayers money twa ka nya na bu o say de na say so ye killer so ho de ne killer utimi nya we jai ja mo kura se omumra utimi nya obi ahwe na ga say ba so no ba ko a ni ba ko be na be bo na obi abu bi utimi nya fees masa ya yi mo se mo ko gina ma Ghana Blaster mo ko gina ma ye de pe be betima ka kire mo ma nya de betima ka kire mo na nya ho se wo ye be ma betima akonto kwa ba bu obi ye ko esa video nyima isi ye na unim se amanfo bu ofuro mo kasa no Salisu ebie na no ka se munya aro do so ye be ma no mla oh mi jira ho no kasa se e ma me kwa me ka kire se e ma me kwa me ka kire se wo ya aboa enye Ghana fo ne ya jimi ne be pa na to wo kwase play na wo tre Kofi nti e ko to that stand na oh e ko to that stand o se wo be ma no mla Salisu de kai Mohammed Salisu de kai o se wo be ma no omra yenya but say players na amobi no e na be fa mix zone ho na be na Salisu players na be bobi any few players a mo bo obi okay mama nche o mo bo obi o mo be fa ho Jordan Ayew fa ho bi Salisu fa ho Ali Duseidu fa ho and I think Joseph Pencil and Majid Ashimeru
wotie de course bia jai ema biem nsida se wo kan a wanko ema biem nsida utimi mu obia jai hwe wo akoma jai ebufu na abanti ade mo ye mo no anye de o mo akura so bona mo kobo na nya mo fe mo akura no you guys manya broken heart o mo say de yaba ne but enkeka sansam no say ye nya na bere jai onya be man che obia o jajaja ye jasa o mo na mabo a untimi mu obia asam na abanti a ye support so mo didi matam no e fan da bi but unu say journalist for na akom de dem no mo nya kwan bi o mechim one on one biem because say mu free wa o mu nhye mu biem obi akọ ne various teams. Wow, obi nkasa de supporters ne ye na ye si abobo awie na mo didi matam na enye ko bo ma ye no ko represent ye team no onza babo ye bibi na ye na emre bi na ba na abo fefe na ye boje so no obi ka se obebo na obi didi watam masa eko age eko bi age ene de bia na mba ye bo ye so mo tori bi mba ye bedi matam munyintum de si ye na nya obi ade nim se mo kura no manya blokia se wa se obi okoye utu bi a say bi ete utu bi a say bi ete so many years mo qualify mo win match e wa AFCON yenim e ha mo kura no enti say e ha yeso fans na munya ne nya de be bia e meye mensem sa say ye ja fans na babu o eh asema na aka no say ye nya o mo na bu o mo na eh ujina pitch na tunana na ara na wambo Mozambique different strikers no ara wamu Egypt strikers no KV strikers Salis Mohammed ara na wamu na o Ghana journalists na omo debi omo bom din hype mo no omo so omo football na yede no omo na babu omo because of say makobo toro kan omo kan wadi acha babu omo jai untimi nyobi ahwe obi an kan jame catch untimi nyobi afis eh Sunday Oluse ene upila kasa Manen kaza sem ni bi asasem no aka no apologize to Ghana for. You should come and apologize. Salis Mohammed, come and apologize to Ghanaians. Say we say ye nya om no na obabu mana. Ehone nya obabu om. Why mistake ni menka? Nti de mbobo na nya fe no na mo ba na se bo se mama say o. Argentina, Messi, ye shiri jesi nyina jai. Na da samoja ye samoja de ada mo ante de ye no na samoja. Salis Mohammed pa Mohammed hu ya pa o my favorite player ja endu akoma chine nkekasa untimi nyobi ahwe ye jam kwa so momla no mo ko untimi mu obi a untimi mu akokra sei are o ye de nya Ghana for no mo honim enti no mama chance utilize it make good use of chance on the man and here Ghana for no enye akoma ne ho den na Egypt defenders Egypt strikers wa mo Kibet strikers na no apempem manto ahu omo de boss agu atena ma wi afena be tobe wa masa ball na hye wo ball no yanka sase se wo hye 2 goals me se me fa ha ba me ba ya 2-2 na ya wi na ya boye se mama asema na mo kan o se kai adwen kire mo akọ obi ahu Ghana ball na no mo boy na di akọ obi ahu enti ase bi akura hye nim ucheche mu kire obi akura enti ase nim se wo hye 2 goals unim se 1 point be 6 minutes so 1 point o fa ha ba ya 2-2 ya kai adwen kire ma o jina se o be kontokwa the players on before yes Jordan be fa ho Ashmaru be fa ho Joseph Pesa be fa ho Amate be fa ho which no for you dey say baby ni dwane ye players be fa ho nyina Jordan you be fa I don't know mo man kasa na Salis Mohammed on na kasa Salisu Mohammed on ko na kasa sa ho de ne kila ya me bu mfu ne de no me gusu wo ye be kai adwa kire ma wo be jinsem Salis Mohammed ye be kan adwa kire pa because there's some na journalist ne kana yampa minim say am for betima show before to extend but to not extend say we got say nya am na kontoko na ba kontoko na mi bisa no Salis Mohammed ba kontoko na kana blaster na bi makoma o nipa yo do support wada wo di mu asama man kan kire say dey Edini ya watu motori general ke social media president ke koma se mayor ke political general. First time na subscribe to YouTube channel, leave your comment and share. You ko video of Baba Sadika or then ho pem from many journalists omo attack with Ghana Blaster team no. How do I say? Yanko mras yanko another video.
I'm share education level now from it's my pay and done so YouTubers, especially Dr. Like my pay and done so it's because next 3 years you're going to mind and Aravo okore video of a gunshot, video of a shuffle, video of this guy. Me fa say Akabeneza the queue no. Na omode omunya kito bako akoto school. Nyame nhira Akabeneza ni team ni nyina with this great move. Omo say sa short man no very intelligent and yes idea dia and yen hye mu and yen hye ne kutupa yen hye na chi no ntimi nko school no understand e ma ayesini for. It's very nice idea because any depending most of the times I keep on telling people say Akabeneza and his crew they are working hard. Mo hear the gunshot here street in so he's doing a great job. What I say before say asem no but never men kabi papa never na on kabi dia but never men kabi. I really love whatever Akabeneza and certain here they are doing great job man. What I say nyini panyina maka say nyini panyina na be show mo street ni so ombedo o me show love achiro street na odon share ni so sound say ukoshia ba ko menu biansa bi na mo dan odo di chirewa masa o so odon nyame ase o fe di Akabeneza ni team ni ye na efe akono kura aja say omo de omo anwu omo de nyina ekọ school omo yi bibia tunjo all jokes aside because omo say ye nyina akushia odo say nyina idi agode but we know o very sharp or very intelligent. I don't know yen sponsor no. O say muko share 4 5. Na kakra o munsemu a. Mone na munu ano. The way intelligent o man say o smart o munu manu ko school. E bi no on never ko school we na o ba be ungrateful. Aside that, en kanya bad idea. Say mon nam mo ye 4 mo ye 5. Na bia ba ko bi mo na mo munu se we de oni made. Mo just come on fa no ko school. En ko ba bia o. En ko ba bia o ko school no a. Say on ne on na be ye fucking no na be ungrateful a. Ebe wi ase na koma mo na minshira obi bia o kasa movement ho na minshira mo nyina because enye nipa nyina ne be obi ansa na mfo obi ho street na ye nam so no ye bia mekasa ase me chiro ti se o shi obi na se o se 1 odo 2 ampa o se de o ye na ye odo ampa masa mfasa nipa ni agro you go be kasa odo street ni so no no ma be bi ibu o so odo se nipa ya na ese o serious ni poro so do no ni pakuya na ese o ni pa na ni wo be ka wasema wo be ka wachi asem basa se ni pa na o do ade man so fon ko to bibia se ni pa na o jode roba be fa se ni pa pa ho mti o ni pa mo so do ya o odo pa so se ni pa na u jare ba ka wasem poto baby nti ya hu se Akabeneza ni kunu yesia. Big up to you guys. What does it? I'm on the Omadi Ako school. Very lovely. We had any sequence F. We were starting from entrance one. Let's see confirm. See confirm. So they will jump for Diagoro. What does it? Akoya family. You makoya bushia. And me bonya crop on pay say. Adi this family in team bebadi. You see anokwan. But adi family in come bebadi. You two and safre. Nyankopo manemla because easy. Se we share nipa ba ko menu nsa omo se omo dom omo nam ebufo bi anim enye o tan enye ntokwa nye bibia na se say bia o se bo ma so because Jack, the street is rough, the street is wicked, the street is something else. Mo bin ka jero mo bi and make nobody lie you say there is love on the street. Who told you that? O don't tell any street so who share ba ko menu no so omo do na mpa o we de omo da de chere o do kwa so big man en fa sam ko funi ni agro because he do so do no kwa oni ono kunkura to atwene na wonya de so do a o ka cha sempa o be dwene so o yemfa nko school o yenye ni si abi nye easy wa o kasa movement obi anya mishira wa wo da ya o nya sa adwene pa we nya sa adwene so yemfa yenwa kito nko school nya mishira mu nyina because minni se nipa ba kofo and I say, Yamfa Wujan from school, a baby free and crankre, we were so yes, ni nyina jabo mni akazu
that's a young fan uncle. Until I miss you be can some movement to be because and easy. Obi show be bow. So man can't tell over Obi who be street in so. And I told everybody and I'm there for you, I got your back. Oh boy. Yeah. Oh, I got your back, I got your back and pa. Yeah, I better what you can know. Do you know because also get your back and pa and power what you know. Then the Panafan are going uniform. I tell you people. Many ajapa me who video no social media and I was like, whoa, Marcel. Yeah, quite another video of a Stonebwoy on a chef file. I see you moving. It's not intentional now. It can never be intentional. Me, I'm so passionate. Welcome this passionate. Yes, me, I'm your sub chief. So I just want to render all Fineless fans, my fans, and everybody who, I couldn't make it to Tamale because my schedule, secret weapon. See where I'm passing. Where am I passing? One time. I'm passing airport. But congratulations. As for the record, you have finished breaking it. So you wanted to do 50 days. And for a video of Stonebwoy and chef file. On say, chef file and a lady now on 222 seconds. Now of Felice, we on an no yet in the year. I'm on for shall be patronized. Or not, need to celebrate to say Shatawale Stonebwoy. No. After ni victory, na say I had to say I'm to follow good me. Omam be fa ono kwaju me de na say Ghana phone shall emfa Tamale phone na say emfa no de no. Na Stonebwoy and the wife in the team. Akwa see sister ka just I'm a crowd me your sharp chief me okro mu ni jare na be ka say o ya de member but time schedule no and ne o de na nhia. Stonebwoy we very busy. Stonebwoy just wadan phone no anasa na dan phone no ka say about program no be my channel. That guy is working. Hey, and now Stonebwoy ha, or just Stonebwoy ha, or na Stonebwoy nam ha. No, Stonebwoy is really working. Hey, Stonebwoy da kakarate. Da. I want na way you matter though. Stonebwoy is really working. I swear down. He's working. Stonebwoy is really working. Nobody should lie you. Or yeah, Juma. Day in and day out, you see Stonebwoy somewhere perform. If he's not performing inside the studios, man. Beam Nation president, you are really working hard, and I'm really happy because the year humanity, all the achievement, recently I say, what done Konya's achievement to you, Mr. Stonebwoy. And then you are to generate social media president, Kumasi, may you political general. First time you subscribe, leave your comment and share. Umia, video reactions, and my bet diving to the matters. There was a general so. There was a bonabasso. There was a casual. First time, now we get on the never say bond the room. For our domain, we bought the room. I'm out.